Nisuwenga sa kanti ko Don Bosco Media Network wanarum chaksoa, anga Alicia A. Sangman asimang na dahil koborang ko para katinga. Kata bichongrang, AITC Garo Hills ni songrango tarake gapenga. BSF rang kusini ko Southwest Garo Hills District ni Border Jol na rabaa. Child trafficking ko warchak na gatampati o meeting o ata. Delegate rang ko Don Bosco Institute ko hati o mandiraan ni ko dakanga. Chigumagpa koborang, All India Trinamool Congress chungmatan AITC tarake Garo Hills ni songrango giproroenga. Local dalgaparang boot level meeting rang kung ate party ni mangsungani ko ar magsungani rang ko songsal ni namgani na agan talatan ni ko daka. Yajani gatam tarik ko tukmani ko chona para aro Salman para songong atanga. Ya meeting o dongpag pa Zenit M Sangma MLA, Satya Rani M Sangma MDC, Chirag W Movement MDC, Rinaldo K Sangma MDC, Alphonsus R Marag MDC, ar Winnerson D Sangma, wamang local issue aro ribang pa lekapulani gaman chanchigramani ko dakanga. Khasi and Garo language in the 8th schedule of the Constitution of India. We demonstrated our protest demand in front of the Parliament in last week, and our representative, the MP from Trinamool Congress, he has demanded the same on the floor of the House. This is the reflection of the seriousness of the leadership in the All India Trinamool Congress to do for the betterment of the people of the state. Azadi ka Amrit Mahotsav kumanyanyo, adog ni BSF rang yajani gini tariko har ghar tiranga program kung atanyo, South Garo Hills District ni Border Jolo na main kusi aro kachani nga. Sungni mandirang, school ni chatro-chatirang, aro skik parang baksa ya program mo na may bagraani ko daka nga. Jiko kulgruchet BNBSF kem mo nga tanga. Ya meeting ko nga tani magsunga ni ara ya national flag ni gaman akan halata nga, aro mandirang ni gisik ko apsa nung ani aro nang ramani ko jarkang China. Unbaksana, bagraeng pa sa kanti ko national flag ko nugtang-tang chira ange, ya jani chikitam tari ko ni chibunga tari ko na flag ko badal China ko patyanga. Taribang pa sos ni bunga pa Bilsini Independence Day ko manina gata. Sensitizing program ko child trafficking ko wara chakna gata ampatio ya jani gatam tari ko atanga. Ya program ko National Commission for Protection of Child Rights NCPCR, State Commissioner for Protection of Child Rights SCPCR, or South Garo Hills ni District Administrator baksa bakrami dakanga. Ya program ko SK Marak Southwest Garo Hills ni Deputy Commissioner DRDA Community Hall ampatio chi dakanga. Aro azadi ka Amrit Mahotsav ni bag takyo nga tanga. Ya program ko child trafficking ko India ni Border Jol rang war chakna gata o pangchakyo nga tanga. Program mo bakra ang pa dengtang department ni officer rang jen dengtang child abuse case ko district ko niro ko parang nga. Cultural takmi sukachi ko hati ni selection rang social communication delegates Father Ivo Coelho aro Father Juldasio Mendes Formation of South Asia region ni Ramchak Swani ko Don Bosco Institute Karguli ko hati yo dakanga. Skang pachang na North East Region o asa ko salbunga na meeting joint meeting kung atanyo dengtang cultural takmi sukani ko takmatengo Archbishop Emeritus Thomas Minam Paramil ni kitab segapa Values Must Come Alive Father Juldasio Mendes Gen Social Communication ni General Council nga uni jakchi oprakani ko dakanga. Yan dahil na kubarang nisok pa sa kantikon matela.